inside out. One candidate in, a PS assistant out. Thank you. Honorable, welcome. And your national identity card photocopy, your academic papers, plus your national identity card and payslip from the bank. You are there. Proceed. Ehoire tulikuiza kurawundi uli abaliko kujemisimu n'amasanyalaze atiko gibiki kihoire olutalo tulutandika okuza okuntandikwa paka ku nkomerero ebula kuwumula. It is a struggle for freedom, a struggle for unity. Ogaita abantu baisu ebintu abantu abatumula nga benyamunya nga babajerega nga babanyoma babatalfeni babasalaho ebyo biri kukoma ku Simon Muyanga Lutaya oteita beho.
kati Namuntu azubuzi omukalu bintu byose. The battle is beyond those we are competing with. The battle is on our problems as a community. So nzwamunga ebizibu bya community bihoire. So it is up to the Balamoch okuyikirira nkola ku bizibu byabo. Bagana ngabona nti muntu bonni abisobola nzo gwangu gwehaayo namba nkolere nti mbaireyo era mbaayiro mukisa okuba savinga. Bagana kiboti kwa mwana mere nagana tomukaka ayinga amaite nti Abalamoch bamaite ebizibu byaisu aiza kubikola. Mulonda gondi balangirira gondi. Nimwo mfula abantu abebitibwa batumula bejabata batumula babajerega batumula babazuma bamala okuzuma tewena noho ya Kalulu. Somba we akati ko gituli project wati ndikusaba abantu bahona debo buire timwadamba nakumuha Kalulu kuba bali kukoba alinze ndi project ya bwire kitegeeza okuba Muyanga Kalulu n'obwire bifaanagana butyo bwire timwamuha muhe ninze mwamuhati mwampati kyamulume kubanga ndi project ye mwemunera Kalulu iye timwamuha kasita baire yoku nalyako emyaka gino muhe ninze teitabe. This is Inside Out.